cacisa ukuthi masikhuluma ngedlozi kahle kahle kubantu yini into efika kuqala masikhuluma ngedlozi umuntu ukufika umuntu wangakubo umuntu wakubo owadlula emhlabeni ngabe womkhulu ngabe ogogo ngabe ubani bani kodwa makuthiwa dlozi nje into yokuqala efika kumuntu umuntu wakini owadlula so njengamanje ngithi mina uma ngabe umuntu wakini esedlulile emhlabeni asikho isikhathi la kuthiwa khona useyashintsha useyalwa ulwa nawe akukho lo ngibonile impela ukuthi endaweni eziningi kuyakhula kuthiwe umuntu wakini uyalwa umuntu wakini unjena umuntu wakini unjena alikho ilanga la kuthiwa khona umuntu wakini useyalwa akukho and ngifuna ukuthi mangiyicacisa ngifuna ukuthi umuntu eyedwa wakhiwe imimoya emibili umoya ongalwi mase kuba umoya olwayo okusho ukuthi into eyenza umuntu aphile khona umoya olwela ukuvikela umuntu bese bakhona umoya olwela ukudonsela impilo yomuntu emumva kumele kube lo moya ovikela umuntu kube yiwona ophezulu bese lo moya ovikela umuntu ohlule lo moya othi umuntu angayi that is why umuntu noma ehamba kube khona ukuthi ngilithatha uhambo kube khona umoya othi ungakwenzi lokho ngihloniphe indoda yami kube khona umoya othi hayi ijwayela kabi uyabona ngi-apply iposition le hayi vele wena uzohluleka uyabona noma yinini makhona into othi uyayifuna ukuthi unqobe khona umoya ofuna ukuphikisa ulwe nawe lo moya ke olwayo asiubize sithi umoya wani umoya omubi noma sithi umoya wesilwane lo moya ofuna unqobe asubize sithi umoya wonkulunkulu noma umoya wedlozi lakho nakho ke manje nake umuntu ke useyaya emsebenzini uyakosebenza uyafika emsebenzini uthi esebenza sekuvuka izitha emsebenzini izitha azivuswa idlozi lakho zivuswa yini izitha zivuswa ilo moya olwa nawe ingakho umuntu bengabe kuthakatha uthi mayithumela into yakhe mayifika kuwena iactivator or ifika isupport lo moya olwayo kuwena ukuthi awuphakame mase kugcindezeleka lo moya okufisela impumelelo ingakho ngelinye ilanga ngake ngakhuza umhlola ukuthi ingane mayihamba esikoleni ifike ithi ayikwazi ukufunda esikoleni ayimuzwa uthisha ifike esikoleni ingane iwe akulona idlozi lelo elithi ingane ayikakwazi ukufunda yini lelwayo umoya wobumnyama yini lelwayo umoya wobulwane umoya odonsela impilo yengane uma ngabe sekiwe kuba prophet sekiwe kubantu ababonayo sekiwe enyangeni ayingafakazeli inyanga lo moya olwayo ithini ithi ingane ayiphuma esikoleni akulwisanwe nalo moya othi ingane ayiphume uma kuseliwe umprofeti akafike athi ngegama likaNkuluNkulu ngegama ledlozi lakho ngegama lamandla uzonqotshwa lo moya owenza ingane ukuthi ingakwazi ukufunda ingane akubonakale bengabe kuyiwe enyangeni akubonakale mawukuthi bengafundeki seyikwazi ukufunda ingane hayi ukuthi kade uye kumuntu wesintu usuthu sekuthiwa ayishiyi ingane isikole isiyaqala ingane manje yeqiwa amaklasi akusafundeki musu ukuthi mawuye emsebenzini ufike emsebenzini ube nama challenges kuthiwa idlozi lithi shiya ukusebenza uzozondla ngani inkinga okay ukusebenza isesikoleni uma ukuthi umuntu uyaphazamiseka ngokusebenza noma ngokufunda mhlambe zikhona indlela esenziswayo ukuya ke edlozini kuthiwa cha ilindeni ingane isafunda awumnikeni phela sebenze sidinga imali emhlabeni njengamanje PK into engayiqinisekisa mfethu uma kuthiwa ingane iyaphazamiseka esikoleni into ekumele yenzeke iqala kumele ingane la isuka khona ekhaya kumele kuqinisekiswe ukuthi ekhaya bamoya munye ngoba uma ngabe ingane la isuka khona ubaba akazwani nomama izingane zilwa zodwa endlini kuma ekhaya kumahlikihliki kusho ukuthi already kuleli khaya khona umoya olwayo ngoba umama ulwa nobaba ubaba ulwa nomama izingane zilwa zodwa kusho ukuthi kuleli khaya kuyaliwa mayisisuka ingane kuleli khaya seyiye esikoleni seyihamba nani ingane seyihamba nomoya olwayo wenzani umoya uyakolwa ke manje isesikoleni ukuthi lezi inkinga ezisekhaya uma ngabe kuukuthi ubaba benomama bayalwa lendlini useyasuka umama uye emsebenzini ustress ubaba ngendlela akhulume ngayo emsebenzini befika uzoxabana nabantu abangenacala ngoba already se-activate ke umoya olwayo ngaphakathi kamama akufanele ke manje ibisiyajikwa lento mina nje la ngizokhulumela idlozi mina ngoba ngiyawazi amandla edlozi angakanani ngikhulumela idlozi ukuthi akuqhunywane nabantu abafana nathi ukuthi akuncengwe idlozi ukuthi amandla ala wakhuphuke lingavumi ukuhlulwa
umoya wabathakathi lingavumi ukuhlulwa umoya olwayo lingavumi ukuhlulwa inkinga zalemhlabeni ngoba inkinga zigcinezela idlozi mase kuthiwa idlozi alisebenzi kanti idlozi lithwele kanzima ngoba nawe eqobo lakho uyalidayisa idlozi liba nawe ingakho namanje la ukhona uphila ingakho la ukhona ulala udlile ingoba idlozi likwalivuka nawe kodwa mase kuthi izimpi zabathakathi awuthola umsebenzi ziyavala into zabathakathi amaphutho wenzile umsindo wefamily uxabana komndeni kuyani awukwazi ukulapha umuntu ungaqalanga walapha umsindo osekhaya kumuntu angazi singekhuluma ethonelanga ngoba emnandi ehlabahlosile mhlambe ke yini ngathi akufanele isale lenkulumo esibenana namhlanje bathi siyigoqa uma ngabe BK Mabrigado bingelela intokazi yakwethu ulapho uhleli khona lapho usekhaya ngiyaqinisekisa ukuthi nazi ukuthi uNkulunkulu ukhona uyigadile impilo yomuntu idlozi likhona igadile impilo yomuntu inyathelo oyithathayo qinisekisa ukuthi awulwi nabantu abagadile ubathwesa amacala abangawazi kunabantu namhlanje abathuka amadlozi zawo betha wasebenza amadlozi zawo kanti impi elwayo awu understand kanti information ulwazi kulomhlaba esiphila kuona ilona elifike lube namandla ulwazi abanye bagcina benza izinto ezirong benziswa abantu abathi bona bayazi ugcina uyenza ugcina uyigqiba into egcekeni la kwakho into owazi kahle ngelila ngizobona ugcina uyigqiba inaliti eziyingozi egcekeni inaliti ngeyila oyigqibile seziyavuka manje zenza izibhobo kanti igceke igugu lomndeni mhlambe ke angokhiphe ngokuthi ukhona nomngozi obakhona uma ukuthi umuntu mesuke eshonile bese kube nezaba ezenziwayo ngenhloso ukuthi sibantu bohambile nje hambe lolu iziphi zakho ngoba phela umuntu meshonile ahambe ezulwini lomndeni aye kuNkulunkulu thina simnika ukuthi cha akelwe ele nabantu okubona bamhambisa emhlabeni BK wazwayithinta indaba enkulu BK mfethu ukhombisa ukuthi kulomkhakha wa spiritual unzima kakhulu ngibekela ngisho ukhozi ke ngawe so angenze kanje mfethu uyabona uma uthatha umbese uthi uthatha inhlamvu yesibhamu uyifake ethuneni uthi lo muntu akahambalo ukhumbuleke ukuthi umuntu meseshonile ulalela umuntu ophilayo ukuthi uthini njengoba umnika isibhamu umnika umbese umnika umkhonto uzohamba ngiyavuma alwe nezitha zakhe ukhumbule ukuthi isitha sakhe into elwayo ngenkathi eselwile nezitha zakhe zanqobeka akayeke ukulwa ngoba awubuyi ugumba ithuna umphuce umkhonto awubuyi ugumba ithuna uyikhipha inhlamvu yesibhamu nizothi mase nixabana nodwa lekhaya umuntu ozosukela wena owadirector lo moya olele useyakusukela ulwa nawe usuzozilwela wona lo moya ngendlela ngoba kuleli khaya khona umuntu ongasekho ongcwatsheni isikhali once kwaxaxwana kuzovela kufa umuntu once kwangazwana kufa umuntu akuvumelekile ungcwaba umuntu nesikhali ngoba mangabe izitha zakhe seyishonile anikwazi ukuqala phansi niyomphuca lesikhali ngoba kufanele igumbi ithuna bese niyamphuca manje iprocess ende leyo hey nayo ke indaba yengiworried ngayo King Bhaka ukuthi hey mnikene into zokuhloma ayolwa uma eseqedile uzobenza ngesikhathi ngiphinde kodwa bheka ekhaya uma eseqedile uyasithatha sibhekise ekhaya kodwa uyalinda beke kwaxaxwana lekhaya uvela bona ukuthi okay nasi isitha singena avele ashaye noma ubani abona kungazuthi uyena isitha kugcine kunomndeni ekuthiwa njalo ngonyaka kuyashona ingoba into encane ebeke kwaxaxwana uyathatha uyagwaza wanikwa yinini isikhala nisakwazi ukumphuca hey King Bhaka sifuna ukukhuluma nazo ngibuze lo imibuzo ongenzeka ukuthi thina la ohlelweni asikwazanga ukuthi ke sibuze bakuthola kuphi abantu ngiyatholakala lapha ngoba angizili ukuzozipromote la kodwa ngize nje ukuzoqashisa abantu ngiyatholakala lapha epage lami ku Facebook kuthiwa King Bhaka Nzama ku Facebook ilapho ke la kumele ungifollowishe khona so bese siyazikhuluma la ngendlela yethu futhi ngiyatholakala lapha ku YouTube King Bhaka TV ila ungithola khona nala ukwazi ukuthola khona wonke ama details ami khona ku Facebook King Bhaka Nzama na YouTube igama ngubhaka isibongaza amahlambile ngibone ngizenzile bathi wathenda ubhaka udakwe yini ngingwele phuqa phuqimisa abafokazana ngotho lodwa lamentshisi ithuza ngihanga ngifike imini iqama uqakile kuzoshuba kusengisa noma yini ngoma favu ngithengethe ngabane ngulogwathwa obhathwa ikhululu uvuka amakhanda khaya indlondlo enakho amabili elesithatha lekusazana wena onyanyayo phuza amanzi okay kulungile BK kanti ke lana BK kuthiwa kuthiwa umkhankaso